U okviru ovogodišnje smotre sposobnosti i znanja stvaralaštva i sporta u osnovnoj školi Pećigrad predstavljeni su literarni radovi učenika osnovnih škola. Prvo mjesto za najbolji literarni rad u kategoriji od 1. do 5. razreda osvojila je Sadina Ružnić, učenica osnovne škole Šturlić. Drugo, Nedim Šarić, učenik osnovne škole Liskovac. Treće i četvrto mjesto učenice osnovne škole Pećigrad Una Beganović i Amira Kendić, dok je peto mjesto osvojila Ajla Samadžić, učenica osnovne škole Tržačka Raštala. Među učenicima viših razreda u literarnom stvaralaštvu najbolje su bile učenice osnovne škole Pećigrad, Majda Beganović, Asmira Kajtazović i Adna Jašić, koje su zauzele prva 3 mjesta. Ema Džehverović, učenica osnovne škole Cazin 1, svojim literarnim radom osvojila je 4. mjesto, a Emina Hušić, učenica osnovne škole Ćoralić, 5. U osnovnoj školi Cazin 2 održano je općinsko takmičenje učenika 8. razreda 8-godišnjeg i 9-godišnjeg školovanja u znanju iz fizike. Među svršenim osnovcima 8-godišnjeg školovanja najviše znanja pokazao je Mirzet Šakonjić, učenik osnovne škole Gornja Koprivna. Drugo i treće mjesto osvojile su učenice osnovne škole Pećigrad, Rahila Ahmetašević i Fuada Rošić. Četvrto, Hasip Toromanović, učenik osnovne škole Gornja Koprivna, a peto mjesto je osvojio učenik osnovne škole Cazin 1 Jasmin Račić. U kategoriji 8. razreda 9-godišnjeg školovanja među prvih 5 su se plasirali učenici osnovne škole Pećigrad, Muhamed Kajtazović i Abdurrahman Nuhanović, koji su osvojili prvo i drugo mjesto, te Harun Nuhanović, koji je zauzeo 4. mjesto. Treće je osvojio Dino Bašegić, učenik osnovne škole Cazin 1, dok je 5. mjesto osvojila Elma Seferagić, učenica osnovne škole Šturlić.